Apa iki, Lur? Upgrade dan hot. Siap. Sing Malaysia. Ganti bandul. Ganti bandul awal. Ownernya. Tipe racing. Nah, ini berarti tak kayak itu kok. lu tiba mat, sono luline, Bro. Aduh. Apa-apa nih? Enggak ada. Update. Lagi rasam duit. Corona. Balik. Ini tata-tata skop ini ya, tak bisa. Aktif motor, hal. Ini Margono iki. Mutu ya. Ngene iki lho, Lek. Yang main belakang Mas. Iya, ngene iki lho. BRT. Perubahan BRT, men. Brebet racing time. Kuwi anu kok, siaran langsung kok. Ora langsung tak video tok. Ulang. Jalan ulang. Nek langsung anu kudu tepak kota akeh ya. Heeh. Nah, nek langsung ngandalke wifi bener. Wifi. Pasangi wifi lek kene lek. Wifi. Ben rame kok lek. Rame medono cele. Iya. Rame kali lek. Nah, iya rame lek dodolan. Soale Margono. Yo. Nah. Dan enak saat di WA rene sike. Heeh. Wani metu Mat. Wane lho lek. Coronane kamu kok. Corona ape jelek. Ngopong. Terus Apa Mas? yo i Sing ya. Wah, diramo. Hancurkan Mar. hancurkan lek. Hapus lo. Perpakal coba cah. Hapus. Mau diganti Jadi bandul Brebet racing time. Yang bawaannya mau dijual lur 800. Net nggak pakai niku, nggak pakai goyang. Don mau utang. Mangap. Kamu goblok. Wah, kamu. Well. Kita urung bocah. Plus sih. Masih setengahnya belum kotak. Nah. Berapa itu, Lek? Oh. 150. Oh, 150. Hah? Yes bener lho. Belum tah? Bolong kayak toh. Kan Allah sing gede. Buka toh. Wis padang sih. Madang sih, Lek, madang sih. Tinggal madang sih bae, Lek. Rasane piye? Duar. Lho. Iki lho, kandule lho. Waduh. Lanjut lagi nanti.